A oči su kuvali nešto. Ja, ja, klar. Ist ja jetzt mal früh. Nee, heute Nachmittag. Nur das Fest Nein, ich sage, es ist noch erst 11:30. Das ist CBD. Ja. Handwerk. Das ist cool. Dobar dan. Dobar dan. CBD, hoćete probati? Ovo probijem da. CBD smo, Ne je po hrvatski, ja. znači imate CBD smolu nerazrijeđenu u medu. Ja. Hoćete probati? A za ovo Imate 1000 mg nerazrijeđene smole. Samo malo tako. Uzmem rukavice. Pa nemojte me mučiti, ja ne trebam to, ja ne Dobro, verujem evo da to. dezinficirala sam ruke. Ali ne, mi to moramo po zakonu. Ma ja znam. Evo ja sam sada isto ovoga od strastvenoga, nekad budem ja... Evo super. Kaj se to jede ili kaj? Stavite na jezik pa spustite pod jezik. Ne, ja ne. Da se što ne, jedete, gospođo. Ne, das muss du essen. Essen. Das ist Essen. Honig, CBD small. Namast. Honig, CBD small und Weintraubenbergen Sahne Mix. Das kenne ich nicht. Ne. Ich hatte nur die Salbe.